شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كم يتسنيحكم شالوم جدس فشاملين جدس فريد ورمير سلام انتقالنا يكرسوس مسكولكم يو أنا حاوكم سلاح الدين مسحونا سيمينا متينا سلام جدس فريد مير الله دارير برود سالادي مير برود سم لوم دما نزم عالت زخون زبلت أقال دبلت أما عالت دبل بروغرام كنكافلينا ويدوس كوي فوتا ديالو أودت إذا بروغرامت بست أودت في دم بست داغن مخنياتو معالتنا دموصلونا تحيزنا يزلنا غالي ودفعت فورداليك نمدي أود سوم ببار في دن داغن لوم نكافلو قال دمت أملاخ كاب كله يعبي زبليو وداغنس أود دير Guds röst större än allt annat. كساب كنده دمت أملاخ أبيوتكم كاب كله دمتات زعبي سفرازلو Till vilken nivå har Guds röst plats i era liv? كساب كندي نجزابير تفولتوا لهم كساع كندي نأملاخ تخطلون تأزوزون لهم دوسن كساع كندي قالوا أبيوتكم عبس سفرالون. Det som avgör hur ni växer i Gud, hur ni följer Gud, är till vilken nivå ni värdesätter hans ord i era liv. أبونا أبراهام كابت حدا عبس جوارون نجزابير قال أبيوت سلزعبيه. Vår far Abraham, varför man gjorde honom till en stor person, det var för att han lyssnade till Herrens ord. سلازن نجزابير قال أبيوت عبس سفرازها تقدم ما نتسبب أبيوت عب جبره. Eftersom när en person ger en stor plats för Herrens ord, ordet gör att den personen blir en stor person också. متعب قدوس زبطرات معرف إسرائيل كلتن كابت أصحى دخل زبل. I första Moseboken kapitel 22 från vers 1. بحرز نجار زخ أكونا أملاخنا أبراهام مكرو بلون أبراهام نسخة النخو بلا أنبار أتي اتفوت واحد ود خايسة وسدمو نمدري موريا كيد أب أدم أب حدا كابت أنا زنجرك أخران نزحر مسواتي سوا أيو بلا نتصبحيتو دم أبراهام أنجيهو تنسأ أدقوت عينو كلتا جزءات ودو يساق المسوسدة زحر مسواتي زخون انجتي فلتة تنسي دم نبت أملاخ زنجورو بوتا كده. Från vers 1 står det: En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: Abraham. Han svarade: Ja, här är jag. Då sade han: Ta din son Isak, din enda son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som en brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig 2 av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han hade huggit ved till brännoffret gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Wow. إذا قال زين حرام بيبنايو أبراهام زسم بالحتى أملاخ حديثه. När vi läser den här versen, det var en skrämmande fråga som Gud frågade Abraham. إسحاق مالت أبراهام قليل نجار يكون. Att förstå Isaks betydelse för Abraham, det är inte en liten sak. مخنياتو أب زمن أرجون أزولودو أنكو ودي. Och det var för att han hade fött honom i hans äldre dom. مخنياتو إسحاق أبراهام أتزخبر خاب كل نجارو إسحاق ينيرو. Det viktigaste som han hade värdefullaste, det var Isak för Abraham. جن أتزجر مكم أملاخ لعل إسحاق قبل أن أب أبراهام بوتا خمس نورو أبزينا نري. Och det är här vi ser att Gud hade större plats i Abrahams hjärta än vad Isak hade. أملاخ أبراهام مكروي. Abraham hade Gud i sin fäste. أملاخ أبراهام مكروي. Herren Abraham hade Gud till sin fäste. بخاله أزراربا كساع كندي نجزي أبير كم زفرح إجزي أبير تعذبوي. Och till vilken nivå Abraham fruktade Gud, det var här Gud såg det. مالتنا أملاخ فرحات على لدبلنا يكوننا أملاخ فرحات دلنا. Det är inte för att vi ser jag har Guds fruktan, att vi har Guds fruktan. تفتينا مسوت أنا يفرحتنا زفلت. Det är när vi har gått igenom prövningen, vår fruktan testas. أتزجر مكم أبراهام نتزسوم عدمتي كي تولا أنجيه تنسيد بالكلام. Guds ord förklarar för oss att Abraham utan ens tveka, han gjorde det Herren hade sagt till honom. بخاله أزراربا أبراهام دمت أملاخ زلوا أخبروتن فرحاتن ينري. Så med andra ord, det vi ser här, det är respekten Abraham har för Guds röst. كساع كنديكم إزابير أملاخ قرفو نزبلكم نخط قرفو أنجيكم تتسو. Till vilken nivå är det att ni släpper de sakerna som Gud säger släpp det, att ni gör det på en gång? كساع كندي ندمت أملاخ نخطلو. Till vilken nivå följer vi Guds röst? كساع كندي اتدمت نزبلنا نمقبار ريدينا. Till vilken nivå är vi redo för att göra det rösten säger till oss att göra? مزحف قدوس كزارو كله زفترات إسرائيل كلتن ورد لكم تقصى 10 خلتها. När vi ser i första Moseboken kapitel 22 i vers 12. كم 10 حدا نجمرينا. Vi kommer starta från vers 11. كم زيبل ملأخ إجزابير كأكاب سما يتصوعوا أبراهام بولو نسون أنيخو بلا نسو دما
نزا حد ولودك كابزي كلاكانس نجزابير كمتفرح حج فليتا اللهم إدكا أبزو ولود أيت زرقح قلون أيت قبرو بلني. Från vers 11 står det: Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sade han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit din enda son. Abraham أريد نود حليفنا أملاخ يوم. Abraham hade redan i förväg offrat sin son och gett den till Herren. أملاخ أبراهام نتسوزبونه كم زين الناس لجستو على قدف أبراهام يقوى مجرشة. Och eftersom Gud såg att Abraham inte skulle vända sig tillbaka från det Gud hade sagt till honom, då sa han till hans stopp. نزا حدا ولودك نزبولوش ولودك نزتفوت ولودك أحليفك وخبابكاني بك أنا عيكم تفرح رقاقي تصلو هينو. Eftersom att du var villig att offra din enda son som du älskar, som du värdesätter, som betyder mycket för dig, nu vet jag att du fruktar mig, så Herren Gud till honom. بعلى أبراهام نأملاك ساعة كندزه قرفو لدلوات يمنيرو. Vår fader Abraham var redo till den här nivån att offra för Herren Gud. كساعة كندي كنسخم بروخات ندمس أملاك أبيوتكم مزمتة نتدمس أنا مختال كتقرفو زولكم نقرن مقداف كساب كندي ريديهم. Så mina syskon, till vilken nivå är ni redo att lämna de saker Gud säger till er lämna? ريخم متحف قدس كزارب كله وانجيلي وهانس معرف 10 تقصر بعته. När vi går till Johannes evangeliet kapitel 10 vers 4. كم زيبل نتن أباقع مس أفران لما كترمي إلي خير أتن أباقعون دمسير لي علمو يسع وقور. Det står, när han hade fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. ريخم إجابير أمنا أبيوتنا زقواسينا ندمسو بمسمعنا ددحرين خير. För att Herren Gud är vår herde så vi följer efter hans röst. أنت دا أدمتو زين سمع كوينا أنت دا أنا دمتو زين خطل كوينا أنت دا أنا دمتو زين إزاز كوينا نايك أبير قوسنة أبيوتنا خنرئو أين خلانينا. Så om vi inte följer hans röst eller lyssnar på den eller följer efter den så kommer vi inte kunna se Herrens hederskap i våra liv. سلازي مصحف قدس كزارب كله قداماي ساميل معرف 15 تقصي 22. Därför när vi läser i första Samuelboken kapitel 15 vers 22. كم زبل ساميل كأن إجزابير زحر مسوات حرودن كم مسمع ده هاي إجزابير جيرو دو يحقوسيو إنه مسمع كم مسوات تسأل مبالد ما كابسب حد عاود يبلس. Då sa Samuel, behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än bagars fett. ريخم إجزابير أملاق قب كل نقولو نقرن العلي ندمتو زلنا مأزازي عزيز خبرو. Så Herren Gud, mer än vad vi gör allt för honom, det är hans viktigaste, han vill att vi ska lyssna till hans röst. إجزابير أملاق كم مسمع دمتو ديرو زحقوسو نقر يلن. Det finns ingenting som behagar Gud mer än att vi lyssnar hans röst. قال أملاق دمت أملاق ينسمعيو. Så Guds ord är Guds röst och låt oss lyssna till det. منفس قدس لبنا دقمت أنا قال نتعززو. Låt oss lyda de ord som den heliga ande har lagt i vår hjärta. شعو مزمورات إسران سلستنا بيوتنا خنرينا. Då kommer vi få se resultatet av Psaltaren 23 i våra liv. إجزابير قواساي يزقود لني لني دبل. Det står, Herren är min herde, mig saknas ingenting. أملاق قندوم سودي تسمع عند حركون كا قواساي خاكوان تخونا قواساي كا قناي تلني. Så även om Herren Gud är din herde, men om du inte lyssnar hans röst så kan han inte vara din herde. مغنياتو نباقعوك أقدمي إني خيري دبل. Det står att han går före sina får. دمت سلد سمعك أي سعوة يدبل. Och för att de hör hans röst och följer dem efter honom. اتقواسا أقدمي تنباقعك أبو دمتون داس عبادة الدهريين دمزا. Så herden går framför och fåren går efteråt. سلزي دمتون دهردين سمع دمتون دهردين خطال كوينا كن سعوة نخلانينا. Så om vi inte är villiga att höra hans röst eller inte lyssna på hans röst så kan vi inte följa efter honom. دمتون مسمعا مختالا نلامد. Låt oss lära oss att lyssna och höra hans röst. نسخون بلوساتن بروخاتن يخو. Ni är värdefulla och segrare. شالوم. Guds frid.